الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayırlı günler, Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Her birimizge de Allah subhanahu wa ta'ala tenlerimizge selametlik, ilk günlerimizge tanışlık, ko'ngillerimizge ma'rifat nurları salıp, turmuşlarımızga bereket berip, Allah Teala rıza bulurluk derecede amel kılırga nasip etsin hemme bizge de. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fasbiru innallâhe ma'as-sabirin" sabır bulunuz. Allah Teala sabır bulgan adam bolaları bilen, sabır bulgan kulları bilen birge buladı. Şulayı Allah subhanahu teala Allah Teala'dan yardım soraganda da "Vesta'inu bis-sabri ve's-salâh" Allah Teala'dan yardım soruyorsunuz iken o vakitte sabırlık bilen, hem şulayı dualar bilen, namazlar bilen Allah subhanahu teala'dan birer nerseni sorağızdı. Sabır tabi sarı altın deydi, Tatar halkı deydi. Yani düşsen, sabır bulsan, nindedir ağırlık gelse, nindedir musibetler gelse, şuna düşsen, ahir neticesi senin hayırlı bulur deydi. Hazreti Osman radıyallahu teala anha ayta, nindigine ağırlıklar gelse de, nindigine musibetler gelse de, düzügiz, sabır bulunuz deydi, tişigizni kısıgız deydi. Çünkü bu Allah Teala'nın bir rahmeti. Allah subhanahu teala'dan sizge bir müracaati, o sizge ihtibar etadi. Şuna tüzügiz. Hem tüzgenden sonra Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de aytdi. Her bir ağırlıktan sonra jengillik getiradi. Fe inne ma'al usri yusra. Hem tağın bir tapır qabatlap koy Allah subhanahu teala. İnne ma'al usri yusra deydi. İki tapır qabatlap koya. İnşirah suresinde. Ağırlıktan soň jengillik kile sabır bulunuz deydi. Sabır bulganlar bilen min yeneşe turam diye Allah subhanahu teala aytdi. Men taşlamayım olarını deydi. Yani göz salsak mesela Eyyub aleyhisselam'ın turmuşuna biraz göz salıp alsak. Allah Teala'ga şul kadar gıybet kılatırgan kul idi ki şeytan bir gün Allah subhanahu teala karşına kelip basıp "Ya Rabbim, mena şu ihlas bulgan kulunu yoldan sataştırga ruhsat et eli" deydi. Allah Teala aytdi, "Yok, sen onu sataştıra almaysın" deydi. Çünkü ihlas kullarımni hiç bir vakit yoldan azdıra almaysın deydi. Kur'an-ı Kerim'de de bizge müracaat etti Allah subhanahu teala. Sultanatı, yani sizge hükümü jitmi şeytanның deydi. Bir de burşılmağız, ihlas bulsağız, ko'ngligizde Allah Teala'ga qarata ihlaslık bulsa, şeytanның küçü hükümü jitmeyecek deydi. Bu meselede de Eyyub aleyhisselam turunda da Allah subhanahu teala şulay deydi. Hem Eyyub aleyhisselamның turmuşun bilemiz ol şul kadarı Allah Teala bergen rızıktan türlü yerlerge, türlü hayırçilerge, miskinlerge, yarlılarga şul kadar özü kapşıklap taşıytırgan bola. Yarlı bulgan bir bendeden bayıp ketken bola. Birisi hayırlı vagazi üçün bir sultan onarga yerler hem biraz terlik bergen bola. Şol bir de işeyip kiti. Şundan soň şeytan Allah subhanahu teala'dan ruhsat algaç, bunun yanına keledi, bir günni iginlerin jaga. İginlerin yakkaç, eydi, dege meşitte gıybet kılıp oturgan vakitinde keledi. Ey Eyyub deyende bütün iginlerin janıp bitti, harap buldun deb bir qart ravishinde keledi. Fitne çıgara. Namaz okuyturgan bola mihrabda, yani safta. Şol vakitte selam beredi. "Ya Rabbim, Allah'a şükür üstümden bir yükünü düşürdün" deydi. Menim de haman zikir kılgan vakitte iginlerim nişliyken degen bir fikir tuğup oladır idi. Burşidir idi, yani senin az zikir kılıdan azrak tıyadır idi. İkinci günü bulay da bulmagaç, tirliklerin ne mor zibare, tirlikleri jığılıp öyle. Jigirip keletagın gıybet kılgan vakitinde, Eyyub, harap buldun, onda bütün tirliklerin mor düştü, bütünüsü jığılıp öldü, sarıkların, sıyırların bütünüsü jığılıp öldü deydi. Tağın namaz okuyturgan vakitine lekken bula, selamlar beredi. Ey Rabbim deydi, Allah'a şükür, şükrana kılam, nindi şatlandırdın sen beni, üstümdeki bu yükünü de aldın deydi. Hazır men seni tağından nagırak gıybet kılırga mümkünlük bulduralam hazır deydi. Allah'a şükür deydi. Bulay da bulmaç kızıp çıkıp gitti şeytan. Üçüncü günü, bunun bir neçe katınlarının balaları, bir balalısının tuğan günü bular, şunda balalarına jıyılıp bir üyde jıyılgan vakitte şeytan tübeni düşüre balalar üstüne, bütünüsünü satıp ötürüptürdi. Bir gene balası da kalmay.
Шул вакытта Аллаһның рәхмәте тагын җигереп килә, тагын гыйбадат кылган вакытына ләгә көтеп утыра, озак кына тыз-быз йөри аркасыннан, артыннан, арты якта, теге артта. Шуннан соң сәлам биргәнне күрә дә җигереп килә, харап кына булдың, Әйүп бөтен балаларын төбә төшеп үлде. Нинди кайгы, нинди хәсрәт, харап кына булдың дип тагын дуа кыла, я Раббым, Аллаһка шөкер ди. Әле мин гаиләм өчен ничек кенә каян ризык табым икән дигән фикер туып китәдер. Кайбер вакытларда гыйбадәттә һәм зикрдә ди. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһ ди. Ту дип өстенә төкерә Иблис ләгънәтуллаһи галәйһи. Шушы төкерек битенә һәм өстенә тигәч, шуннан ниндидер бер лишайлар, ниндидер бер җәрәхәтләр пайда була. Бөтен тәне шири башлый Әйүп галәйһиссәламның. Аллаһка шөкер ди. Шөкранә кыла, сабыр була. Шуннан соң инде эчереп сасый башлый. Кортлар баса бөтен тәнен. Бөтен тирә күршеләр әйтә, бу безнең тирәдә тормасын, чүплеккә чыгарып ыргытыгыз ди. Хатыннары кайша, берсе генә кала, Рөкыя генә кала, бер Рөкыя исемле хатыны. Чүплеккә чыгарып ыргыталар. Ашарына юк, бер нәрсә юк, Аллаһка шөкер ди. Әлхәмдүлиллаһ ди. Сабырлык, чөнки Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Фасбиру инналлаһа ма'ас-сабирин." Аллаһ Тааля сабыр бәндәләре белән янәшә була, бер вакытта да сабырлык кылган кулларын бер вакытта да ташламый Аллаһ Субханаһу ва тааля. Шуны күрсәтә бу вакыйгада. Һәм инде бер көнне шәшен кисеп, шәшен сатып, бер-ике ипи, бер-ике юка безнең шәйин. Шундый ипин алып, ашата ирем хатынын. Шәшен кискәнне күргәч, ул вакыт, ул заманда хатын-кыз шәшен кисsə, урам хатыны була, тән сатучы, өзем теге бузыклык кылып, фәхишә булганын күрсәтә торган бер галәмәт була. Шушы шәшен кистергән булса. Мин сине ди терелсәм ди, яхшы итеп кыйным ди. Әйүп галәйһиссәлам әйтә: "Нишләп моның өчен шушлай миңа ипи алыр өчен шушындый халәткә төштең ди?" Белми дә ул ипи алганлыгы, ипи эчендә икәнлеген белми. Ирлеге беткәнгә күрә дип уйлыйдыр, бәлки. Аллаһу а'лам. Шуннан соң Аллаһ Субханаһу ва тааля монарга тагын да җәзасын бирә. Бөтен тәнен ашап бетерә кортлар. Ике корт кына кала. Берсе телендә, берсе йөрәгенә җабыша, ашарга. Шул вакытта Аллаһ Тааляга дуа кыла. Я Раббым, шушы ике корт ди, берсе телемә җабышты, берсе йөрәгемә җабышты, калбимә. Хәзер калбим белән син ничек зикр кылырмын, телем белән ничек сиңа тәсбихлар әйтермен, я Раббым, бер җиңеллек бир ди. Шул бер корт бал кортына әверелә, берсе сүлеккә әверелә. Ягъни файда бирә торган кортларга әвереләләр. Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тааля Җәбраил галәйһиссәламны җибәреп, аягыңны селкет әзрәк ди, селкет алсаң ди, селкетеп әз генә селкетә, шуннан су бәреп чыга. Икенче аягыңны да селкет, икенчесен дә селкетә, аннан тагын бер шишмә бәреп чыга. Берсеннән ич, берсе белән җуын ди. Аллаһ Субханаһу ва тааля шушындый әмер бирә Җәбраил галәйһиссәлам аша. Берсеннән ишә, бер шишмәдән икенчесе белән җуына, икенче су белән, шуның белән терелеп китә. Сабырлык. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Авырлыктан соң җиңеллек килә. Шуны белергә кирәк. Бу Кыйсас-ул Анбиядәге бу вакыйга безгә бик күп мәсьәләләрне күрсәтә. Без аны кыска гына сөйлибез, сезгә аңлатабыз. Әмма бик күп мәсьәләләрне мин мөселманнарга карата булган мәсьәләләрне шөкранә кылудан туктама, нинди генә авырлык килсә дә. Нинди генә мусибәт авырлык килсә дә, сабыр бул. Фә-инналлаһа ма'ас-сабирин. Аллаһ Субханаһу ва тааля һәр вакытта сабыр булган кешеләр белән. Рәнҗетсәләр, мискыл итсәләр дә телеңне тешләп тор. Әбу Бәкр Сиддиқ кебек. Авырлык килсә дә, ачлык килсә, нинди галәмәтләр килсә дә, сабыр бул. Безнең бабаларыбыз, әбиләребез, әтиләребез, әниләребез кебек. Нинди генә ачлык килсә дә, Аллаһка шөкер диделәр. Бер кисәк ипига канәгать булдылар. 2-3 балага бер ыштан мәктәпкә йөри алмаслык дәрәҗәдәге аякларына да юк иде, сабыр булдылар, Аллаһка шөкер. Булыр. Аллаһ Тааля ташламас диделәр. Ташламады. Менә бүгенге көндәге нинди хәлебезне күрәбез. Нинди авырлыктан соң нинди җиңеллек килде. Өченчесе тагын бер нәзер мәсьәләсе бар. Нәзерне әйттең ди, Аллаһ Субханаһу ва тааля Әйүп галәйһиссәламгә әйтә. Хатыныңны кыйнармын дип әйткән идең ди. Менә хәзер 10 ширәмне үз, 10 ширәм белән бер тапкыр сук хатыныңа. Ширәм белән, үлән белән. Анысын да әйтә. Беренчесе нәзер тутуыңны, икенчесе үзеңнең әһлеңә кул күтәрмәүне. Чөнки хатын кыз аның кадәрәктәге иратлар кебек түгел, анарга сугып имгәтерсең. Шуңа күрә ширәм белән сук ди. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм шапанның чабуы белән суга торган була хатыннарына ачуын чыгарган бу вакытларында.
Yani bir köp meselelerini aytı. Sabırlık. Aşı onu çıkardılar mı sabır bol. Gıybedette sabır bulup bir tapır namazından ayrılma. Kişin bulganda. Qartaygay, zəğifləngeç, anda da urun üstüne qalğaşqına, başın silkin almaslıq derecede jetkeşkine okumazsan. Ama sabırlık bilen oku. Çünkü bu Allah subhanahu teala'ga şükrana kılu. Sabırlık bilen özünün urazalarını tut, zikir tesbihlarını kıl. Sabırlık bilen Kur'an oku, sabırlık bilen kişilerge izgilik işle. Sabırlık bilen bir mümin Müslüman, ikinci mümin Müslümanğa ihtiram ko'rsatdi. Ko'rshlaringni hürmetle. Nindigine yavuz kurşun bulmasın, baribir anarga qadr hürmet ko'rsat. Seni masqal etib itdan itga sugib da seni toptab jiri turgan kurşun bulsa da qadr hürmet ko'rsat. Çünkü Allah subhanahu teala Cebrail aleyhisselam aşağı ana kun sayın vahiy getirgen sayın deyip Peygamber aleyhisselam aytdi. Şol qadarı kurşun halkı turunda söyledir edi. Endi kurşular benim balalarım kebek mirasqa, yani nasledstvo bir alarında hakkı vardır deyip öyle başladım deyip. Şuna göre sabırlık her işte, her yerde sabır bulup söyler, sabır bulup işle. Üstüne koyulgan vazifanı sabır bilen ötker. Ağrı kelse sabırlık bilen ötkişir şunu. İdege türlü haller bula balalar, kadınlar tarafından, erler tarafından, mesela türlü kurşular tarafından bütünsüne sabır bul. Bu İslam dininin tüp asılı, negizi sabırlık. Allah subhanahu teala bizning xalqimizga sabırlık bergen, babalarımızga sabırlık bergen, milletimizge, mümin Müslümanlarga sabırlık bergen, ağırlık gelgenden so'ng şuna göre jengillik berer inşallah teala. Ahir şekte özünün huzurunda Allah Teala'nın karşısına bastırıp onun yüzünü görürgen nasip eder her birimizde. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahu ekber.